inkuru ikomeye cyane itugeraho ituruka ku butaka bw'u Burundi iremeza neza ko nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi kera kabaye yemeye kujya kwivuza indwara maranye igihe kinini cyane mu gihugu cy'Ubuhinde. Ni nyuma y'uko uyu mugabo yagiye yingingwa n'abakurikiranira hafi ubuzima bwe ndetse n'abarimo umugore we nabo bayoborana iki gihugu cy'u Burundi bamusaba ko yajya kwivuza indwara ko bamaze kumubonera ibitaro byazamukurikirana maze akazagaruka kuri ubutaka bw'u Burundi yaramaze koroherwa ndetse bikaza kumufasha mu gukomeza inshingano ze. Uyu mugabo yagiye abirwanya ndetse bigasa nkaho adashaka no kugaragaza ukuri, maze abamuri hafi bavuga neza ko akomeje kugenda yirinda igisa na kudeta gishobora gutegurwa mu gihe yaba atakiri kuri ubu butaka. Ibi twagiye tubigarukaho ndetse tubabwira ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi nyiri cyubahiro General Evariste Ndayishimiye yanamazeho umunsi umwe n'igice muri koma nyuma y'uko ubu burwayi bwari bumaze kumurembya kera kabaye. Noneho uyu mugabo yemeye kuba yakerekeza hakurya mu gihugu cy'Ubuhinde aho agomba gufata rutema ikirere ikaza kumujyana, maze kuri ibi bitaro abamukurikiranira hafi bakaza gukomeza kumuba hafi, dore ko bivugwa neza ko uyu mugabo ubuzima bwe bwakomeje kugenda bujya habi. Ni mu gihe hari hashize amezi agera kuri 2 n'igice uyu mugabo yagaragaye mu ruhame inshuro imwe, nabwo bigaragara ko adafite imbaraga, maze nyuma aza kuremba cyane. Abamukurikiranira hafi bakomeza kugenda bamusaba ko yajya kwivuriza mu gihugu cy'Ubuhinde kuko bari baramaze kubona ndetse igisa naho ari ibitaro bamaze gukominikana ndetse bababwira uburwayi bwe, bababwira neza ko bamuzana bakamufasha. Ibi bitaro byo mu Buhinde Tshisekedi ndetse na General Neva baraganiriye baza gusanga mu gihe uyu mugabo yaba afashe umwanzuro wo kujya kwivuriza muri iki gihugu cy'Ubuhinde byemezwa neza ko ashobora kuzaterwa kudeta nk'uko inama yayigirwaga na Perezida Tshisekedi w'igihugu cya Congo. Baza gufata umwanzuro w'uko adashobora gusohoka iki gihugu, ashyiraho kondisiyo ikomeye cyane ko naramuka asohotse iki gihugu azajyana na bamwe mu bo atizeye barimo General Prime Niyongabo ndetse n'abandi bayobozi bakuru muri leta majoro y'iki gihugu cy'u Burundi barimo abasirikare bakuru. Nyamara byaje kurangira bibaye nkaho ibi bintu bitazakunda kuko ntabwo bari gufata urugendo ari abayoboye igihugu cyose ngo baze kujya mu gihugu cy'Ubuhinde, maze igihe uyu muperezida w'igihugu cy'u Burundi azamarayo nawe bamaraneyo, ahubwo hakomeje kuba ikigerageza nko kumuvurira kuri ubutaka bw'u Burundi. Nyamara byaje kuba iby'ubusa. Kuri ubu rero yamaze gufata umwanzuro, inkuru zinavuga neza ko yamaze kwerekeza mu gihugu cy'Ubuhinde aho agiye kwivuza. Ku butegetsi harasigara abasanzwe bayoborana nawe ndetse bisa nkaho yasizeho ingenza zikomeye cyane na za maneko. Umutekano ku ngoro y'umukuru w'igihugu uba wakajijwe cyane ndetse kugira ngo iyi kudeta yikangaga ikomeze kugenda iburizwamo. Ni nyuma kandi y'ifungurwa rya General Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe y'iki gihugu cy'u Burundi, wafunguwe nawe yaraziraga kugerageza guhirika ubutegetsi ndetse no kuba yakora kudeta. Uyu yarekatiwe burundu maze aza gufungurwa hashize imyaka 3 yonyine. Ibintu byakomeje nabyo guteza uruntu dore ko bivugwa neza ko yafunguwe nta ruhare perezida w'iki gihugu cy'u Burundi abigizemo, nabyo byamuteraga ubwoba akibaza uko General Guillaume Bunyoni afunguwe ndetse mu gihe yarashinjwe ibyaha bikomeye cyane ndetse byanishijwe igihano gikuru hano ku butaka bw'u Burundi kirimo igihano cyo gufungwa burundu. Ibi nibyo byagiye bituma uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi atizera cyane abo bayoborana iki gihugu. Ibi kandi byabaye intandaro mu gihe igisoda cy'u Burundi cyorezwaga ku butaka bwa Congo hakaza kugaragara imibare myinshi y'ingabo z'abarundi zigwa kuri ubutaka ndetse ntibize guhagarika perezida w'iki gihugu cy'abarundi kubohereza, ndetse biza guteza uruntu aho abasirikare bakuru bavugaga neza ko ibi perezida wabo ari gukora ari amakosa akomeye cyane, nyamara ntahuze nabo bitewe na gahunda yarafitanye na perezida w'iki gihugu cya Congo Antoine Felix Tshisekedi wakomeje kuvuga neza ko uyu ari inshuti ye magara. Ubu tuvugana rero General Nava yamaze kwerekeza hakurya ku butaka bw'igihugu cy'Ubuhinde, dore ko atari na hafi nk'uko bigenda bigaragara. Uyu rero agiye gukurikiranwa kuri iyi ndwara, benshi barakomeza kugenda bamwifuriza kuba yakira, natwe nibyo tumwifuriza. Ariko kandi nubwo yagiye umutima nturi hamwe, aravuga neza ko igisa na kudeta bagomba kukimurinda. We yashinze kuba bakurikirana ibikorwa bitandukanye bishobora gukorerwa kuri televiziyo y'igihugu, ku ngoro ishinga amategeko ndetse no ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Aha hose abaharinda basa naho bongerewemo abandi bashya, ariko bivugwa neza ko ari maneko y'uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi. Benshi baravuga neza ko izi mpungenge ze zifite ishingiro bitewe nuko muri binsi atameranye neza n'aba bayoborana iki gihugu cy'u Burundi, bisa nkaho baba bashaka kumutembagaza nk'uko nawe yagiye abyivugira neza ko yamaze kumenya amakuru neza ko benshi mu bo bakurana batamukunda ndetse batamucira akaruru tega. Ibi rero birakomeza kugenda bigaragara umunsi ku munsi mu bikorwa bye, ndetse hagenda agaragaza neza ko
asa n'utishimye. Nubwo bimeze gutya ariko reka twigarukire hakurya ku butaka bw'igihugu cya Congo, aho imirwano ikomeje mu bice bya Mikenke ndetse no mu bice bitandukanye, aho mama 23 ikomeje kwa divansinga. Ingabo z'abarundi ziracyakubitwa kugeza ubu, ibitero bikomeye cyane biracyagabwa ahitwa Puezero ndetse no mu kibaya cya Ruzizi, Sange na Fizi na za Baraka, hose imirwano irakomeje. Ingabo z'abarundi zikomeje gukorerwa umutwaro ukomeye cyane wo guhangana na mama 23, bisa nkaho badafitiye ubushobozi, bitewe nuko bigaragara neza ko bari gutakaza ingabo nyinshi cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, kandi ntihagire igice bigarurira. Hari ugutakaza abasirikare ariko ukaba wagira ku ntego. Ibi rero ntabwo ari byo biri gukunda, kuko bari gutakaza abasirikare bikaza kurangira nta n'igice bafasha, ahubwo nibyo bari bafite bagenda babikurwamo n'intare za Sarambwe zifatikanyije na MRD kwirwaneho. Izi ngabo z'abanyamurenge nazo zamaze kurya karungu, zerekana neza ko zizarwana ku mutekano w'abanyamurenge nk'uko babisigiwe nk'umurage na General Ruhunda Makanika, wakomeje kugenda babwira neza ko batazemera kongera gutega amajosi ngo bicwe nk'uko byakozwe mu myaka yatambutse. Amakuru amaze kutugiraho none n'amakuru yemeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC cyamaze kunanirwa kurinda umutekano w'abacancuro baje kugiha umusada kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Hashize igihe kinini cyane igisirikare cya leta ya Congo cyifashisha abacancuro mu musada ukomeye cyane wo guhangana na mama 23. Ibi byahereye mu bice bitandukanye bya Sake, Minova ndetse no mu mujyi wa Goma. Mwarabibonye cyane ubwo bahafata ari ibihumbi n'ibihumbi ndetse n'ibikoresho byinshi cyane bya gisirikare, bikaza kurangira imiryango ndetse n'ibihugu abacancuro baturukamo bitakambiye igihugu cy'u Rwanda, maze kikabahinzira kuko mama 23 yari yamaze kugota ibice bikomeye cyane ndetse n'ikibuga cy'indege cya Goma kitakiri gukoreshwa. Ubu rero noneho ibigezweho hano mu mujyi wa Uvira, nyuma y'uko hari hamaze igihe abacancuro n'ubu baracyahari bo mu itsinda rikomeye cyane rya Blackout ndetse n'abandi baturutse mu gihugu cya Colombia, aho Kisekedi abishyura yabo iri tsinda ryabo maze bakaza kumuha umusada. Kuri ubu kontara bari bafite ari kontara ivuga neza ko baje gufasha mu bijyanye no gukoresha drone ndetse no gukontorora ikirere ndetse no gutrackinga aho abarwanyi ba mama 23 baherereye, kugira ngo babone uko bahagaba ibitero, by'umwihariko ngo abakuru muri bo barimo n'abajenerali bakuru barimo nka General Sultani Makenga. Ibi byagiye bigerageza gukorwa inshuro nyinshi cyane, ariko ubu ngubu mama 23 imaze kwemeza isi yose ko nta muntu ushobora kuzayikura kuri ubu butaka. Byamaze kumenyekana neza ko intare za Sarambwe mama 23 muri operasiyo zikomeye cyane yari yamaze gutata amakuru y'inzu aba bacancuro bararamo, ndetse n'inzu yari iherereye hariya mu mujyi wa Uvira, ndetse inzu yari iri muri quartier idatuwemo n'abandi bantu benshi cyane kubw'umutekano wabo. Umutekano uba wakajijwe, aba bacancuro barindirwa umutekano n'ingabo z'igisirikare cya leta ya Congo ndetse n'abarundi bakiya nk'uko byagaragaye, ariko kandi byasaga naho nta wakekaga ko mama 23 yakishura muri iyi operasiyo mu mujyi wa Uvira rwagati ndetse mu mujyi iki gisirikare cya mama 23 kidafite. Ariko benshi bahise babihuza nuko mama 23 ifite abakomando benshi cyane muri uyu mujyi wa Uvira, ahubwo bataba bambaye imyenda ya gisirikare, aribo baje gukora iyi operasiyo nyuma yo kugezwaho ibikoresho ndetse bahita babirangiza. Aho amakuru agaragaza neza ko iyi nyubako aba bacancuro barimo ndetse yamaze kuba igabwa y'igitero gikomeye cyane, mama 23 igasohororamo 4, abandi 3 bagahita bicwa mu mirwano yahabereye bagerageza kwirwanaho. Ariko kandi imbere y'uko abacancuro bafatwa habanje imirwano ikomeye cyane, aho abarinzi b'iyi nyubako babanje guhangana n'abakomando ba mama 23, bikaza kurangira mama 23 ibahigitse kuko yari yamaze kubagwa gitumo mu ijoro, ndetse ibi byabanje kugirwa ibanga, ariko amakuru yamaze kujya hanze kugeza ubu byerekana neza ko mu rukerera rw'uyu munsi ariho operasiyo yabaye successful, ndetse biza kuba confirm ko mama 23 yatanze isomo rikomeye cyane ku bacancuro. Bigenze bite kugira ngo intare za Sarambwe noneho zitangire gusanga abacancuro aho baba ndetse zinamenya amakuru y'aho bacumbitse? Ibi bisa nkaho ari ukwiyorera ku buryo bukomeye cyane, nyuma y'uko izi ngabo za leta ya Congo zifatanyije n'abacancuro zakoze iperereza rinyuze mu butasi bwazo ndetse n'andi makuru yatanzwe n'abagambanyi, bakaza kumenya aho Lieutenant Colonel Wiringoma yaraye wari umuvugizi w'iki gisirikare cya AFC mama 23, bakaza kumugabaho igitero gikomeye cyane hariya za Rubaya cyana muhitanye. Mama 23 nayo yatangiye gukoresha ubwenge bwayo, dore ko yo
yo itakoresheje drone bitewe nuko idafite nyinshi cyane mu bijyanye nizo yakoresha muri ibi bitero. Operasiyo gikomando inyuze ku butaka yitwaje ibikoresho karabutaka ndetse y'umuvuduko udasanzwe niyo yabashije kuba yafata aba bacancuro. Inkuru iragaragaza neza ko M23 ibi yabikoze mu rwego rwo guhangana n'ibitero bikomeye cyane byakomeje kugenda bigabwaho mu kirere, ariko kandi amakuru akaba avuga neza ko aba bacancuro atari bo bonyine bari muri ibi bice, ariko bano ngo ni bamwe mu b'ingenzi nk'uko amakuru abigaragaza. Abasanzwe muri iyi nyubako barashwe ndetse abandi bafatwa mpiri nk'uko namaze kubikubwira, ariko kandi ibyinshi byagiye bitindwaho n'ukuntu abarindiye inyubako bamaze kugenda bacucumwa na M23 nyuma yo kurasana nayo, ndetse no muri M23 bagakomerekamo abasoda bagera kuri 3. Ubwo n'abasirikare b'iki gisirikare cya M23 bikaza kugaragara neza ko yari umutego ukomeye cyane intare za Sarambwe zari zamaze kubatega, ndetse ko zabatunguye cyane. Nta watekerezaga izi operasiyo mu bice M23 idakontorora nko mu mujyi wa Uvira, ariko kandi benshi bahise bahuza ndetse n'imitwerere ya M23. Benshi bavuga neza ko izi ntare za Sarambwe zisa naho zakomeje kugenda zikora kwinjirira uyu mujyi ku buryo bugaragara. Benshi bavuga neza ko muri umujyi wa Uvira nubwo hatagaragara M23 ifite impuzankano n'ibikoresho, ariko huzuyemo benshi mu barwanyi b'uyu mutwe aribo bakomeje kugenda bakora mu operation atandukanye mu bice bitandukanye. Kuri ubu ngubu noneho operasiyo yari itahiwe nyuma y'abakoroneri ndetse n'abandi basenior officers b'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya Congo FARDC. Abangaba bagiye bafatwa ndetse abandi bakicwa mu minsi mike ishize. Hari hatahiwe aba bacancuro ndetse bamaze guhabwa isomo rikomeye cyane. Benshi bahita bavuga neza ko M23 ishaka kuzigarura uyu mujyi wa Goma ndetse ikabikora bucece, nk'uko benshi bagaragaza neza ko intare za Sarambwe zikomeje kuba ziwugaragaramo, ariko kandi ukabutabatandukanya n'abaturage. Ubu tuvugana abacancuro amakuru yemeza neza ko abapfuye bamaze gupfa ndetse imirambo yabo yasigaye kuri iyi nyubako babagaho, ndetse abandi bamaze gufatwa mpiri bahise bashyirwa ibitambaro mu maso ndetse baboherwa amaboko inyuma, bahita bajyanwa n'aba komando byihuse cyane. Amakuru avuga neza ko abaje gutabara ndetse baje gusanga intare za Sarambwe zamaze kuhava bagerageza kuzikurikira, ariko bisa nkaho bibaye iby'ubusa bitewe n'uko iyo operasiyo yari yapanzwe ndetse wari bubitambike wese yari guhita asiga ubuzima. Ikindi gisebo gikomeye cyane ku bacancuro baje gutanga umusada ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gisa naho cyongeye kugaragara ku maso y'aba bacancuro. Amakuru avuga neza ko ubu ngubu baherereye mu madefense ya M23, ariko uwatanze amakuru atigeze atangaza ibirindiro bajyanywemo bitewe n'umutekano ndetse no kuba hashobora kugabwa ibitero bikomeye cyane. Amakuru kandi atugira haravuga neza ko n'abacancuro baherereye Kisangani ku kibuga cy'indege batorohewe n'ibitero M23 ikomeje kugenda ihakora ibitero shuma byo kuba yababuza equilibre bitewe n'ibyo babateganya gupanga. Hibutsa ko iki kibuga cy'indege cya Kisangani cyangijwe ku buryo bukomeye cyane n'ibitero bya M23 byakoresheje drone byizo mu bwoko bwa kamikazi bitunguranye, birangira harashwe ibi bibombe maze byangiza indege ndetse na systeme abacancuro ndetse n'ingabo za leta ya Congo bakoreshaga bagaba ibitero za Minembwe na Mikenke ndetse n'ahandi mu nkengero z'umujyi wa Uvira aherereye ingabo za M23. Ibi byemerewe na Dr Oscar Barinda, umunyamabanga wa M23, avuga neza ko ibi bikora kugira ngo bakomeze kubungabunga umutekano w'abaturage ndetse no kuba ingabo zabo ziba zizeye neza ko izi drone zitaza kugenda azibarasaho. Amakuru kandi avuga neza ko ibitero byinshi byaturukaga hakuriya ku butaka bw'u Burundi ahangaha ku kibuga cy'indege cyitiriwe Merekeyo Ndadaye hariya i Bujumbura, bisa nkaho byagabanyije umurundi nyuma y'indege zigera kuri 2 ziganjemo izo mu bwoko bwa drone za ICH4 M23 yahanuye. Bisa nkaho ari ubwoba bukomeye cyane bitewe n'ibirometero bihari kugera muri uyu mujyi wa Uvira. Bisa nkaho izi ndege ziyageramo M23 yamaze kuzitegura ndetse no kuzibarira bitandukanye n'izaturukaga hano Kisangani zazaga zirekura umuriro, dore ko ari nazo zavuyemo izarimbuye umudugudu wose Minembwe, aho abanyamurenge bongeye kwicwa. Ibintu bikomeza kugenda bigaragaza neza ko iyi leta ya Kisekedi ikomeje kugenda ikora ibyaha bikomeye cyane by'intambara. Si ibi gusa kandi hakomeje kuvugwa amakuru neza ko M23 yamaze kwerekeza za Rucuru mu bice bitandukanye. Benshi bati intare za Sarambwe aha rubanza izi ntare za Sarambwe zishaka no kuzambuka uruzi rwa Nili maze zikerekeza hakurya za Kinshasa. Ibi rero bikomeje kugenda bigaragazwa n'ibimenyetso M23 ikomeje kugenda igaragaza muri operasiyo zitandukanye ndetse n'ibice ikomeje kugenda yadivansingamo.
Amakuru akomeye cyane atugeraho ni amakuru yemeza neza ko igisirikare cya FCM23 cyamaze gutanga isomo rikomeye cyane ku gisoda cy'Abarundi ndetse n'ingabo za Tanzania, ubwo amato agera kuri 7 y'igisirikare cya Tanzania yaraje gutanga umusada ku ruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC. 23 ikaza kubacunga ubwo barimo bava muri amato baturuka mu kiyaga cya Tanganyika ahitwa Kabimba, niho 23 yabacucumiye ndetse ahita hagaragara andi mato akomeye cyane y'igisirikare cya Tanzania yaje gutwara iyi mirambo. Amakuru agaragaza neza ko intare za Sarambwe zatanze isomo rikomeye cyane. Ndakubwira uko iyi operasiyo yagenze. Ubundi ni imirwano yari irimbanyije cyane ibera Mikenke, ndetse yari imirwano ikomeye cyane y'igisoda cy'u Burundi kirimo gihangana n'intare za Sarambwe, ndetse intare za Sarambwe zifatanyije n'amadubu twirwaneho izi ngabo z'abanyamurenge Poezero ndetse n'ahitwa Mitamba, niho imirwano ubundi yabereye mibi cyane. Biza kurangira igisirikare cya FCM23 kiri guhabya ku buryo bukomeye cyane ingabo z'Abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Congo, maze Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yongera kwitabaza Samia Suluhu kugira ngo ingabo ze zize gutanga umusada hano muri ibi bice. Zagombaga gukoresha iy'amazi kuko aribwo byashobokaga kwihuta cyane. Amate y'intambara ya high speed y'igisirikare cya Tanzania yagombaga kwinjira mu kiyaga cya Tanganyika kwihuta cyane agana hariya ku mwaro w'iki kiyaga cya Tanganyika ku ruhande nyine rw'ubutaka bwa Congo. Ahangaha kuri uyu mwaro ahitwa Kabimba, ahangaha rero hagombaga guturuka umusada ukomeye cyane. Ingabo za Tanzania zagombaga kwagera ziyasanga imodoka z'intambara zibategereje, dore ko ibikoresho byabo byamaze kugezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, uretse ko abari babizanye batabashije gukomeza kubikoresha bitewe n'igitutu cy'amahanga. Aba rero ngo bari baje kongera gusubukura iyi mirwano nyuma y'uko bari bamaze kumenya amakuru yemeza neza ko Mitamba ndetse na Mikenke ibintu byakomeye cyane, bagatabazwa aho rukomeye sukuza ndetse baza kibuno mpamaguru. Amato barayacaginga ndetse baza birukanka cyane. Amato akimara kugera ku nkombe ahitwa Kabimba niho 23 yamaze kuba yagota ndetse yari yamaze kumenya amakuru. Aha Kabimba abatazi ni hagati ya Baraka ndetse na Fizi nkuko amakuru abigaragaza. Amato agira kuri 23 yabaretse bamara kuyavamo irabacucuma, ibarasa amasasu menshi cyane y'urufaya, dore ko bari batariregurupa kugira ngo babe bafata intwaro zabo, ndetse aho ibimodoka by'intambara byari byaje kubafata bari batarabyinjiramo kugira ngo babe deployed mu bice bitandukanye bigana hano mu bice bya Ruzizi ndetse no mu bice bya Mikenke ndetse na Mitamba, aho 23 yari yakomeje kugenda icucumiriza ingabo bari baje gutangaho umusada. Amakuru kandi aragaragaza neza ko igisirikare cya 23 cyari cyakoresheje ubutasi bukomeye cyane kumenya umubare w'aba basirikare. 23 yahise yohereza itsinda rikomeye cyane ry'abakomando aho ryabacucumiye ahangaha muri ibice bya Kabimba, ndetse aho abasirikare b'igisirikare cya 23 baturutse Baraka ndetse biza kurangira bahisanze. Aha rero niho babaye nk'abarekereje bategereze ko umwanzi aza kwambuka akimara kuva muri amato kugira ngo ataza guhita asubira inyuma, ndetse amato bamaze gukandakiza amaguru ku butaka bisa nkaho batangiye gutegura ngo bajye mu mamodoka yagombaga kuza kubatwara. Niho batangiye gucanwaho umuriro ku buryo bukomeye cyane. Amato yagumye mu mazi, abandi bacucumirwa hano hafi ku mwaro w'iki kiyaga cya Tanganyika. Amazi ahinduka umutuku neza neza bitewe n'amaraso, aho bari batunguye ku buryo bukomeye cyane. Bisa nkaho batatekerezaga neza ko intare za Sarambwe zamenye amakuru, kandi nubwo zamenya zitari bugere muri ibi bice. Gusa ntabwo byigeze bihagarika imirwano yaberaga Mitamba ndetse na Mikenke ndetse no mu kibaya cya Ruzizi. Ingabo za leta ya Congo zakomeje gukubitirwa hareba inzega zifatanyije n'ingabo z'Abarundi n'abazarendo. Bisa nkaho 23 yari iri gutanga isomo neza risa naho ari ukubahana ku buryo bukomeye cyane. Abanyamurenge benshi cyane bakomeje gukomera amashyi intare za Sarambwe, abandi bakomeza kugenda bavuga neza ko uwasenga yasenga Imana y'abanyamurenge. Bakomeje kugaragaza neza ko Mikenke hanyerera nkuko bakomeje kugenda babigaragaza ku mbuga nkoranyambaga. Abanyamurenge nyuma y'impfu zikomeye cyane z'abasirikare b'Abarundi ndetse n'ingabo za Tanzania biboneshereje amaso yabo, aho 23 yasaga n'iri kubabaga itababarira. Abasirikare ba Tanzania bo kugeza ubu baje gutwarwa mu mato, ndetse amakuru yemeza neza ko aya mato yabatwaye atandukanye n'ayabazanye kuko hari nari yamaze kwangirika yatubaguye n'amasasu ya 23 aho yari aparitse hano ku mwaro w'iki kiyaga cya Tanganyika ahitwa Kabimba hagati ya Baraka ndetse na Fizi. Amato 7 yose y'igisirikare cya Tanzania nabo yarazanye asa n'ayangijwe ku buryo bukomeye cyane, kandi 23
M23 yatanze isomo bisa nkaho Samia Suluhu agiye kongera gutanga ibisobanuro ku gisirikare cye yongeye gushora muri iyi ntambara mu gihe abasirikare bari barakuwe kuri ubutaka bwa Congo ku ruhande rw'igisirikare cya Tanzania. Hakurya Kinshasa bisa nkaho bitaboroheye bitewe nuko Tshisekedi nawe akomeje guhatwa ibibazo n'amahanga harimo Ubufaransa nyuma yo kuhitana umuzungu wakoraga mu muryango wa UN Karine, nyuma yuko none z'igisirikare cya leta ya Congo zihariye ibice bya Goma zigatangira kuvundereza ibibombe. Uyu mugore akaba ariho yaguye wakoraga mu muryango ushinzwe kwita ku bana ndetse ishami rya UN nyine. Ibi rero nabyo bikomeje gutuma Tshisekedi adatanga amabwiriza cyangwa se ngo akuri inama na leta majoro y'iki gihugu cya Congo kugira ngo barebe icyakorwa. Intsinzwi iri gukomeza kuba nyinshi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Congo ndetse n'abarundi, aho bivugwa neza ko nabo hakurya bitameze neza, bakomeje gushondana muri iki gisirikare cyabo ndetse no mu buyobozi mu busanzwe. Amakuru aremeza neza ko nyuma y'uko General Guillaume Bunyoni afunguwe bisa nkaho byateje ikibazo gikomeye cyane, aho uyu mugabo wahoze ari minisitiri w'intebe w'iki gihugu cy'u Burundi General Guillaume Bunyoni yafunguwe nyuma y'uko yari yarakatiwe burundu maze agafungurwa imyaka 3 gusa. Bisa naho byateje ikibazo gikomeye cyane dore ko yafunguwe perezida w'iki gihugu cy'u Burundi General Neva asa n'utabyumva cyane, akomeza kugenda agaragaza neza ko aba basirikare bamugambaniye kugira ngo uyu mugabo icyo yari yazize cyo kugerageza guhirika ubutegetsi abe yagisubiramo kuri iyi ngoma ya Neva. Ibi rero nabyo biri gutuma habaho gutakaza equilibre ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Congo, zigatuma mu 23 ikomeza kugenda ibahata amasasu n'umuriro muri ibice bya Mitamba, Mikenke ndetse no mu kibaya cya Ruzizi, dore ko ariho imirwano iri gukomeza kubera ndetse n'imiborogo myinshi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Congo. Aha rero ubufasha bwari bwaje gutangwa n'ingabo za Tanzania busa n'ubwabaye imfabusa, ndetse si imfabusa gusa, aba baje nka bwa bushwiriri neza nakawa mugani w'ubushwiriri. Ibi rero bikomeje kugaragaza neza ko 23 yamaze gufata ingamba zikomeye cyane, ari gukomeza kwa divasinga no mu bice bitandukanye. Ku mirongo y'imbere ku rugamba ibintu byongeye kuba bicyane ahitwa Kaniro, hongeye gukanirwa uruhakwiye neza FDLR Nyatura 23 ibakaniye urubakwiye muri ibi bice bikomeye cyane. Izi FDLR zikomeje kugenda zihungabanya ndetse zinabuza abaturage ituze. Ni igitero gikomeye cyane 23 yateguye ndetse iza kugishyira mu bikorwa nyuma yuko hari hamaze iminsi hari udutero shumar kwa FDLR Nyatura ndetse aba basirikare ba FDLR baza gutera ibirindiro bya 23. Udutero shuma twabaye iminsi igera kuri 2 ndetse biza kumenyekana neza ko ahitwa Kaniro hari defense zikomeye cyane za FDLR ndetse ari naho wavuga ko ari headquarter na bamwe mu bakuru muri FDLR babarizwa. Kuri ubu ngubu agahuru kimbwa kahiye kakongotse nkuko inkuru zibigaragaza. Ku mirongo y'imbere ahangaha Kaniro kuri front line ku mirwano karahabutaka yahabereye 23 ntabwo yategereje neza ko haza kubaho gusakirana ndetse no kuba bakomeza kurwana intambara itarangira, ahubwo hakoreshejwe amarokete agera kuri 3 aremeye cyane ya 23. Benshi bavuze neza ko izi rokete zarimbuye cyane izi defense ndetse izi defense za FDLR. Benshi bakoresheje imvugo ikomeye cyane bati agahuru kimbwa kahiye. FDLR yongeye kugabwaho ibitero bikomeye cyane dore ko ariyo yari imaze iminsi igera kuri 2 ishotora umunsi ku munsi defense za 23. Aya marokete aremereye cyane 23 yakoresheje yashatse gutsinsura no mu mizi, kandi koko yabigezeho. Biravugwa neza ko abakuru muri uyu mutwa FDLR bari muri ibice bya Kaniro nabo baguye muri ibitero. Umuriro watse ndetse aba benshi cyane abari bari imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba bakomeje guhangana na 23 ariko iza gukoresha ibirokete bigera kuri 3 biremereye cyane ibukubita muri izi defense ahari hari amahema ndetse n'utuzu tubarizwamo izi FDLR Nyatura. Amakuru agaragaza neza ko ahangaha ibyaho byarangiye, nta kindi gitero kizaturuka ahangaha Kaniro cyeregeza muri defense za 23 uretse bake basigaye bashobora kubuza umutekano abaturage, ariko bisa nkaho byabo byarangiye. Amakuru atugera haturuka ahangaha Kaniro avuga neza ko 23 yabakaniye urubakwiye
yabikuye nk'uko amakuru abivuga, ariko nanone yaje gusiga iganiriye ndetse inahumuriza abaturage, ibabwira neza ko mu gihe hari icyabahungabanya umutekano bahawe nimero bashobora guhamagara kugira ngo ituze rigaruke ndetse banatabazwe. Ariko kandi mama 23 yabwiye abaturage neza ko aka gace kavuyemo iri hafi yabo bakomeza gukora imirimo yabo ndetse n'ubuzima busanzwe bugakomeza. Ntabwo turi butindekaniro honyine, dore ko imirwano yahabereyeyo itari imirwano yafashe umwanya munini kuko FDLR yahise itsinsurwa, ariko kandi ndakubwira neza ko ku mirongo y'imbere ku rugamba Nyaruhinga, Karingi, ibintu byakomeye cyane. Abasoda b'u Burundi bongeye kongera imbaraga, mama 23 nayo ikongera imbaraga, kuri ubu bari gusunikana, ntabwo tuzi uza kugwa inyuma. Amakuru aragaragaza neza ko systeme ziri gukoreshwa muri uru rugamba bisana na tactique nshya, kuko igisoda cy'u Burundi kuri ubu nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye, uyu utetse igihugu cy'u Burundi, yongeye gutanga consigne, ababwira neza ko agashimwe heruka kuba hari ako kwirukana mama 23 mu bice bitandukanye, ariko bisa naho ari ukubakorera umusaraba uremereye cyane. Nyaruhinga nakubwiye neza ko aha na Karingi ari hamwe mu hari kubera imirwano karabutaka, nivuta ni kuvute, ni inkuru zigaragaza neza ko hari imiripuko ikomeye cyane, ibiturika biremereye cyane, imbunda ntoya nini zongeye kumvikana nk'uko benshi cyane babivuga, ariko abasobanura byinshi sibo bavuga neza ko abakomando ba mama 23 basoje amasomo za canzu mu minsi yashize, nabo baje ku mirongo y'imbere ku rugamba muri uyu munsi, ari nayo mpamvu igisirikare cy'u Burundi cyagowe n'aya maraso mashyashya y'igisirikare cya mama 23 asa naho afite tekinike na tactique z'imirwane zisa naho zitari zimenyerewe kuri imirongo y'imbere kuri uru rugamba. Amakuru agaragaza neza ko uko imirwano imeze kugeza ubu ari ibintu biri gushyira mama 23 muri avantage yo kuba yatsindira urugamba, nk'uko biri kugaragara ingabo z'abarundi ziri gusubira inyuma bikagaragarira buri wese. General Sultani Makenga yavuze neza ko iyi mirwano itazigera ihagarara mu gihe icyo bifuza kitaragerwaho, gusa ntiyasobanuye neza icyo bifuza, ariko bisa nkaho mama 23 ikomeje ibikorwa byayo byo kuba yakigarurira Uvira maze igahita itangira gufungira ku mipaka, maze abaturage bakagira amahoro. Mama 23 ikabira babohoye 100%. Ibi rero benshi bavuga neza ko bitaragerwaho kuko Uvira ikiri mu maboko y'izi ngabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Congo, mu gihe mama 23 yabiyigaruriye ishobora guhita itangira gukurozinga amaborders ndetse igatangira gutuma iyi Kivu zombi zigira ubwigenge, by'umwihariko ikaza kuba ihakontorora, ndetse benshi bakavuga neza ko iba ari byo byateye ubwoba bukomeye cyane perezida w'u Burundi agakomeza kongera ingabo, avuga neza ko guturana na mama 23 ari ibintu bigoye cyane bishobora gutuma umutekano w'igihugu cy'u Burundi ngo uhungabana. Avuga neza ko Red Tabara ishobora kwifashishwa ndetse ikaza kwinjira mu izina rya Red Tabara ngo kandi ari mama 23. Red Tabara yo ivuga neza ko ifite uburenganzira bwayo iharanira ku butaka bw'u Burundi, ntaho ihuriye na mama 23 ishinjwa gukorana nayo, ariko kandi benshi bakavuga neza ko mama 23 intego ifite kuri Congo zijya guhura 90% n'izo Red Tabara ifite ku butaka bw'u Burundi, kuko bose baravuga neza ko abo baperezida banze ko impunzi zitandetse ko hari abafatwa nkaho ari ibicibwa, mu gihe ibi bisa naho bikomeje gutuma ibihugu byose bigira impunzi zitandukanye mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari, ibintu bikomeje kugaragaza neza ko aba barevolutionnaire batabyishimiye cyane. Inkuru iva Uvira iravuga neza ko ingabo z'u Burundi na FARDC bongeye gusubiranamo nyuma y'uko wazarendo arizo zabiteye. Wazarendo zongeye kurasa mu birindiro by'ingabo z'abarundi, ariko ziharasa zisa naho zibikoze mu izina rya FARDC. Abarundi nabo bahise batangira gusubizaho amasasu yaturukaga, biza kurangira intambara iremye hagati y'aba bafandimwe bari gufashanya, ariko kandi ibi ntago byatinze kuko communication ndetse n'abayobozi babo baje kubabwira neza ko nta mpamvu yo kurasana ari wazarendo zibikoze kubw'impamvu zitaramenyekana, ariko kandi benshi bavuga neza ko ari impamvu zijyanye n'ubutunzi, kuko iminsi 3 irashize wazarendo zitarahambwa agahimbaza musiki, mu gihe abarundi ubu ngubu bameze neza, ndetse n'ingabo za leta ya Congo Tshisekedi yabahaye amadolari kugira ngo bakomeze kwa advancinga ndetse na murare yiyongera.
Namakuru agezweho nonaha ateye ubwoba cyane ku bijyanye n'imirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse mu mirwano ikomeye cyane iriguza igisirikare cya Congo FARDC ndetse n'abarwanyi ba M23 bongeye gutanga isomo rikomeye cyane ku gisoda cy'u Burundi cyari kije gutanga umusada ku basirikare ba Congo FARDC. Ibi murabizi igisirikare cy'u Burundi kimaze igihe iyi ntambara barayigize iyabo ndetse ku itegeko ritangwa na perezida w'iki gihugu cy'u Burundi General Neva ukomeje kugenda yohera aba basirikare kuri ubu butaka bwa Congo, nyamara kabikora bamwe mu bayoborana nawe iki gihugu harimo umugaba mukuru w'ingabo Prime Niyongabo, General Prime Niyongabo nyine atabyifuza, ndetse n'abarimo ministeri w'ingabo Madame Marie Chantal nawe akaba atababyumva cyane. Wakubitiraho na ministeri w'intebe umushyikiranganje mukuru nyene nk'uko babivuga mu Kirundi Nestor nawe akaba atababyumva. Ibi byose General Neva kabikora ndetse asa n'uhimana, ariko benshi cyane bakabivuga neza ko ari deal afitanye ku buryo bukomeye cyane imeze nk'ubucuruzi, aho Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo amugenera zahabu nyinshi cyane ndetse zikaza kuba zishyirwa mu nyungu za Neva, nyamara ntizigirire abaturage akamaro mu gihe abasirikare baba bamennye amaraso arabi gisoda cy'u Burundi. Ibi sibyo tugiye kujyamo cyane, ni inkuru ibabaje ku gisoda cy'u Burundi, inkuru incamugongo, inkuru iteye agahinda, inkuru isa naho ari inkuru ishobora kuza kudemotiva bamwe mu basirikare b'u Burundi bari ku mirongo y'imbere ku rugamba. M23 nyuma yuko yagiye itanga imiburo itandukanye ndetse no ku munsi w'ejo yatanze undi muburo ukomeye cyane, aho yongeye kwibutsa perezida w'igihugu cy'u Burundi ko abasirikare be bakomeje kubangamira ibikorwa bya AFC M23 iri kurwana ku burenganzira bwayo kugira ngo yongere gutura ndetse itekanye mu bice Tshisekedi akomeje kubirukanamo. Nyamara ingabo z'abarundi zirashinjwa kuba zarabitambitse ndetse guhera mu bice bitandukanye mu mujyi wa Uvira, ndetse niho ubu ngubu izi ngabo z'abarundi ziri kugaragara ku bwinshi, ariko siho zinjiriye kuko no mu mujyi wa Goma mu bice nka Sake na Minova ndetse no mu bindi bice bitandukanye aho ingabo z'abarundi zarwanye na M23 zigatsindwa, ariko zayigoye ndetse zikaza kwidindiza mu bikorwa byayo. Ndetse ku munsi w'ejo hasohotse igisa n'umuburo wabwiraga Neva ko agomba kwirinda gukomeza kohera abasirikare ndetse n'ibikoresho ndetse n'indege zihagurukira ku kibuga cy'indege ahangaha cyitiriwe Melchior Ndadaye zikaza kugenda zaba zikurwaho. Ibi rero ntabwo yabyumvisha, ni nayo mpamvu yohereye abandi basirikare cyane benshi cyane. Amakuru avuga neza ko bari banyuze inzira ya Panya, ariko nanone bashoboraga kuza kwinjira ku mupaka wa Kavimvira kugira ngo bahite binjira muri uyu mujyi wa Uvira bitagoranye. Amakuru yamaze kumenyekana neza ko aba basirikare ubwo bari barimo baragenda, dore ko yari umurongo munini cyane ndetse bashatse kubikora mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Mu gitondo cy'uyu munsi M23 yaba yabahaye isomo rikomeye cyane. Drone ya gisirikare cya M23 ndetse mu butasi bukomeye cyane bwari bwamaze kumenya neza ko aba basoda b'u Burundi bari mu nzira baza, ndetse amakuru avuga neza ko imodoka za resheshatu zari ziri imbere ndetse biza kurangira izi modoka zari zitwaye aba basirikare zimwe muri zo zatambutse, nuko zikimara kugera aho zagombaga gutegerereza abari inyuma M23 ikoresheje drone mu bwoko bwa kamikazi iyi y'ubwiyahuzi yarekuye ibibombe bibiri byonyine, ndetse bivuga neza ko yasandaje hafi imodoka eshatu z'igisirikare cy'u Burundi. Abasirikare benshi cyane bapfuye ndetse n'abagombaga kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Uvira, abenshi ntabwo babaye bagikomeza, benshi bagize igisa ntiyahamuka. Ni inkuru igaragaza neza ko M23 yongeye kubabaza ku buryo bukomeye cyane igisoda cy'abarundi. Amakuru avuga neza ko abarenga 28 kugeza ubu aribo bamaze kubarurwa, ndetse abandi barembeye mu bitaro bigiye bitandukanye ku butaka bw'u Burundi. Amakuru avuga neza ko bamwe muri bo ubu tuvugana bakiri mu bice bitandukanye aho bari kwitabwaho, ariko kandi uyu mugambi wo kohereza abasirikare kuri ubutaka bwa Uvira wo ntabwo yigeze uhagarara kuko bari abasirikare benshi cyane bari koherezwa abatagize ibibazo byatewe n'iki gisasu ndetse cyarashwe na drone ya M23 nabo bakomeje kugenda, ariko amakuru avuga neza ko nabo basa n'abataye umutwe badashobora gukora ibyo bitezweho, kuko amakuru avuga neza ko ari isomo rikomeye cyane M23 yatanze. Iyi drone yarashe, amakuru avuga neza ko yibanze ku gice bivugwa neza ko cyari kirimo bamwe mu bazayobora ibikorwa byari bibajyanye. Amakuru akemeza neza ko ubu ngubu bamaze gupfa, ndetse ibintu byahise bituma eta major y'igisirikare cy'u Burundi itumizwa ndetse kugira ngo hahita harebwa ko iki kibazo cyakemuka.
ubu tuvugana turi muri studio dukora izi nkuru, amakuru aturuka ku butaka bw'u Burundi aravuga neza ko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi ubu ngubu yicaye mu nama ari guhatirwa ibibazo ku mpamvu nyamukuru ituma atsimbarara mu gukomeza kohereza abasoda b'igisoda cy'u Burundi kuri ubutaka bwa Congo, by'umwihariko mu bice bya Uvira aho 23 ikomeje kubabaga nta kinya. Amakuru aravuga neza ko muri iyi nama harimo umugaba mukuru w'ingabo, uyu nta wundi ni Prime Niyongabo, ndetse minisitiri w'ingabo Marie Chantal, ndetse hakazamo na Nestori ndetse n'abandi bakomeye cyane. Nestori nyine ni minisitiri w'intebe, umushikiranganje mukuru n'abandi bafata ibyemezo, abajenerali bakomeye cyane mu gisoda cy'u Burundi. Aba bose ntabwo bari guhuriza na neva ku kijyanye no kohereza abasirikare kuri ubu butaka. Inkuru irasobanura byinshi cyane, irerekana neza ko igisoda cy'u Burundi kimaze gutakaza abasirikare barenga 8,000 mu bice bitandukanye aho iyi ntambara yatangiriye. Amakuru kandi akerekana neza ko 23 gifite abasirikare b'u Burundi ifite ndetse babitse mu bice bitandukanye aho bagiye bafatirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Kuri ubu ngubu akaba ari imbohe z'intambara. Aba bose ni umubare munini cyane, ni igitutu gikomeje kujya kuri perezida Neva bitewe n'uko akomeje gushinjwa kugambanira igihugu cye. Izindi nkuru ziragaragaza neza ko mu bice bitandukanye hakomeze kubera imirwano. Saba abasoda b'u Burundi gusa bahuye n'uruva gusenya kuko naboherejwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru aravuga neza ko ahitwa Mikenke aba Barundi bahuye n'uruva gusenya. Abasirikare b'u Burundi bakubitiwe mu bice bitandukanye nyuma y'uko imirwano yari yabereye hakurya mu mashyamba. Amakuru akagaragaza neza ko Abarundi nyuma yo gutsindwa urugamba ndetse bakaza no kwasiga ingabo za Ngora zanacucumeye ku buryo bukomeye cyane, Abarundi bafashe umwanzuro wo kuza kwigendera ndetse basa n'abatereranye izi ngabo za Ngora na FARDC, dore ko yari yakuye akarenge muri iyi mirwano. Ingabo za Ngora barazicucuma. Abarundi nabo amakuru atugiraho neza aravuga neza ko Mikenke ahangaha Abarundi baje kwacanirirwaho umuriro ku buryo bukomeye cyane. Na 23 yabakubitiye muri ibi bice niko kwirukanka amasigamana, bamwe birukankira ahitwa Mikoko ndetse abandi birukankira Nyaruhinga. Aha hose niko abaturage babahaga induru ndetse na 23 itaboroheye ibakurikirana. Byaje kurangira batatanye ndetse aba basoda b'u Burundi batangira kubura inzira ndetse n'ibyerekezo, dore ko bari bambaye impuzankano ndetse batari kwiyoberanya ngo bajye mu bice birimo abaturage. Abaturage ntabwo bari kubemerera ndetse babahaga induru kuko byasaga naho batagifite imbaraga nyinshi cyane, kuko buri wese yirukankaga ukwe bitewe no kwirinda ko 23 ikomeza kumenya ibyerekezo bagezemo. Bakimara kugera muri ibice bya Mikoko ndetse na Nyaruhinga, amakuru aravuga neza ko 23 yarebye ikabona neza ko ishobora kuza guhura n'ibibazo mu gihe baza kwirogurupa bakaza kwigabaho ibindi bitero. Niko kubakubita ibageza ahitwa Rugezi ndetse no mu Bicumbi. Ahangaha niho ingabo z'Abarundi zisa naho zaburiwe irengero ndetse izindi zaguye nzira muri uru rugendo rusa naho rwaye rugoye rwo guturuka Mikenke baraswa ndetse abakaza kugera mu bice nka Bikoko ndetse na Nyagahinga, biza kurangira bageze Rugezi na Bicumbi. Imirambo ni myinshi cyane muri iyi nzira. Amakuru aravuga neza ko ndetse imva rusange zishobora kugomeza gushyingurwamo abasoda b'u Burundi, mu gihe hakurya benshi bazi neza ko abasirikare b'u Burundi bari kurwana ndetse bazataha, nyamara benshi barahashiriye bakomeje gushyingurwa mu mva rusange bikagirwa ibanga kugira ngo bitaza guteza imyivumbagatanyo ndetse n'imidugararo mu gihugu cy'u Burundi. Inkuru kandi zikomeje kugenda zigaruka ku bice bitandukanye bikomeje kugenda biberamo imirwano nanone ku butaka bwa Congo. Tugiye muri Kivu y'Amajyaruguru ubu ngubu nyine twahita tuzamuka hakurya mu bice nka za Masisi. Amakuru aragaragaza neza ko hakomeje kugaragara ibice bitandukanye bikiri kumvikanamo imbunda ziremereye cyane. Na 23 ibice nibura nka 90% yarabyigaruriye, ariko ingabo za leta ya Congo ndetse na FDLR na Wazalendo ntibahwema kugaba ibitero bigaragaza ko bashaka no kuba bagaruka mu bice byabo. Gusa bikomeje kugenda bigorana kuko intare za Sarambwe zizanaho zariye Karungu ndetse zidagishaka no kurekura n'agace na gatoya mu bice bamaze kwibikaho. Bigenze bite ko ibintu bisa naho bibaye bibi cyane ku rugamba ku butaka bwa Uvira? Ubu niho tumaze kwinjira ndetse niho tugiye kukubwira ibyongeye kuhabera bisa n'ibitangaza. Noneho ibibaye muri iyi mirwano bisa nkaho ari bishya. Igisirikare cya Congo kitabaje benshi ndetse cyakuranye na benshi, ariko abo kizanye bisa naho noneho bitari bisanzwe, byatunguye benshi cyane mu bakurikiranye. Byinshi byagaragaje neza ko aba bamaze kugera ku butaka bwa Uvira banyuze ku butaka bw'u Burundi ku bufatanye n'ikibuga
kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye, dore ko Tshisekedi ndetse na General Neva bisa nkaho iki kibuga rwose kiherereye ku butaka bw'u Burundi, wagira ngo Tshisekedi yamaze kuhakodesha cyangwa se akaba yarafashe nk'ingwate cyangwa se akaba yarahakopwe n'iki gisirikare cyangwa n'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Amakuru aragaragaza neza ko hongeye kwindirira abadasanzwe baje kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, by'umwihariko mu mujyi wa Uvira. Ibintu birakomeye cyane, uribaza ngo ni bande? Igisirikare cya leta ya Congo cyakoranye n'abacancuro benshi cyane, cyakoranye n'ibihugu bitandukanye. Reka mbanze nkubwire maze uze kumva. Igisirikare cya Congo cyakoranye n'abasirikare baturutse muri Rumania, aba baratsinzwe. Igisirikare cya Congo cyakoranye n'abaturutse muri Leta Zunze za Amerika, by'umwihariko Burakawota, aba baratsinzwe. Igisirikare cya Congo cyakoranye n'abandi bazungu baturutse mu bihugu bitandukanye mu matsinda y'abacancuro akomeye cyane baturutse muri Aziya, aba baratsinzwe. Mwarabonye benshi cyane, hari n'abafatiwe mu mujyi wa Goma. Igisirikare cya Congo cyakoranye n'igihugu cya Tanzania, ntacyo byatanze. South Africa mwarayibonye, benshi banasabye inzira ngo banyure mu Rwanda ubwo urugamba rwari rwabakomeranye, bamaze gushirira mu mujyi wa Goma ndetse n'inkengero zaho, aba baratsinzwe. Igisirikare cya Congo kandi cyakoranye n'abasirikare baturutse mu gihugu cya Angola, ubu tuvugana bari gushirira mu mirwano ikomeye cyane iri kubera Mikenke ndetse na Minembwe. Abasirikare ba Congo kandi bakoranye n'Abarundi, ngira ngo umubare w'abasirikare b'Abarundi bamaze kugwa kuri ubutaka bwa Congo wo ntushobora no gukontororwa ngo umenyekane, ni benshi cyane. Byatangiye batangira gupfira mu bice bya Mushaki, Minova, kugeza na n'ubu baracyapfira na za Uvira, aba baratsinzwe. Igisirikare cya leta ya Congo cyakoranye na FDLR ndetse baracyanakorana umunsi ku munsi, isa naho nayo yamaze kugarikwa nubwo igihari ndetse ikigomba kurimburwa nk'uko igihugu cy'u Rwanda kinabigaragaza, aba baratsinzwe. Igisirikare cya Congo kandi cyahatanye urugamba na M23 gifashwa n'izindi ngabo zitandukanye, abawazarendo ndetse n'abandi bagiye binjira muri intambara nk'ibihugu bitandukanye, Tanzania ndetse n'abandi, aba bose bagiye batsindwa na M23, maze biza kurangira noneho Tshisekedi akoze ibara rikomeye cyane. Benshi bibaza icyo yatekerezaga mu itsinda rikomeye cyane ry'abacancuro b'abakobwa ndetse n'abagore bamaze kwinjizwa muri iyi mirwano. Benshi bati akananiye umugabo se umugore n'ugiye kugashobora, bagakomeza kwibaza kuri ibi ngibi. Ubu ngubu tuvugana igisirikare cya M23 nacyo cyamaze kumenya aya makuru ko hari abacancuro binjiriye ku butaka bwa Congo banyuze ku Burundi. Bivugwa neza ko ari abacancuro bagizwe n'itsinda rikomeye cyane ry'abagore nk'uko byagaragaye. Amakuru avuga neza ko aba ari aba special force biganjemo kandi bakoresha intwaro zisanzwe zifite tekinoloji ku buryo bukomeye cyane, ariko kandi benshi bahise babatega iminsi bavuga neza ko bashobora kuba bagiye kubona ibyo bagenzi babo baboneye kuri ubu butaka, nabo bazasubirayo baboroga ndetse mu buryo batatekerezaga. Benshi cyane iyo bumvisha ibisirikare bya Afurika mu bihugu byateye imbere, babumva neza ko ari ibisirikare bigirwanisha imiheto, ibisirikare bigifite intwaro ziciriritse cyane, ariko ntabwo bazi neza ko mu gisirikare cya M23 uretse n'intwaro bafite uburyo budasanzwe bakoramo ibintu byabo. Ibi rero nibyo byagiye bitungura abacancuro benshi cyane, baje bazi neza ko ngo ni ukurwanira mu mashyamba n'abantu bashobora kuba bakoresha intwaro gakondo gusa. Ibi benshi bagaragaza neza ko ari byo bituma izi ngabo zitungurwa. Ubu tuvugana rero aba bacancuro b'abakobwa bamaze kugezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Benshi bashidikanya ku bushobozi bwabo, ariko ikibazo si uko ari abagore n'abakobwa, kuko murabizi ko no mu matsinda akomeye cyane, by'umwihariko nk'ubu ngubu nko mu itsinda rikomeye cyane ririnda perezida w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Vladimirovich Putin, harimo itsinda rikomeye cyane ry'abagore, kandi n'ibindi bihugu bitandukanye byagiye bigaragaza neza ko bifite abagore bakora operation zitandukanye n'iz'abagabo bakora, ndetse operation karahabutaka, bitewe n'uko abagore bagaragaje neza ko nabo bashobora gukora ibikorwa bitandukanye bya gisirikare. Aba ngaba rero ngo ni bamwe mu bashoboye, nabo bafite itsinda rikomeye cyane ry'abacancuro, ariko kandi banifashishwa mu bijyanye n'ubutasi bitewe n'uburanga bwa bamwe muri bo bashobora kwifashisha bagakora nk'abamisiyoneri. Gusa bamaze kugera kuri ubutaka bwa Uvira baje nk'abacancuro. Mu ntwaro zagaragaye harimo intwaro bivugwa neza ko atari nini cyane, ariko kandi ngo zifite tekinoloji ikomeye cyane. Ubu tuvugana rero amakuru aravuga neza ko aba nabo bamaze kwinjira ku butaka bwa Uvira isaha ku isaha, baza kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, nyuma y'uko hagaragaye ko bamwe mu bagambanyi bamaze no kwicwa. Bisa nkaho bigiye gufasha igisirikare cya leta ya Congo mu gukomeza ibikorwa mu bijyanye n'ama operation azakorwa n'iki gisirikare cyamaze kuzanwa. Benshi cyane bari kuvuga neza ko iri tsinda nta gishya rigiye kugaragaza, bitewe n'umubare namaze gukubwira, ndetse n'abasirikare bari
baraturutse imihanda n'imihanda batsindiwe muri uyu mujyi wa Uvira ndetse no mu bindi bice bitandukanye nka Goma ndetse ibice nka Bukavu n'ibindi bice nka Sake, Minova ndetse na Mikenke hakomeje gutikirira abasirikare benshi cyane. Kugeza ubu inkuru ziragaragaza neza ko urugamba rwagaragayemo amaraso mashya, ariko kandi sibo bonyine baje kuri ubutaka kuko amaraso mashya ari ku mpande zombi. na 23 yamaze kugezamo abakomando karabutaka bamaze gusoza amasomo mu kigo cya gisirikare cya Rumpangabo hariya Igoma. ni abasirikare batojwe mu gukora ama operation atandukanye, gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga mu gihe bari bamaze baherereye hariya mwari amasomo. bivugwa neza ko ari amasomo akakaye cyane batanzwe ubwo General Sultan Makenga yabahaga inshingano ndetse akanabashimira umuhate bagaragaje ndetse n'ubumenyi. bisa nkaho batahise bajya ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko amakuru yamaze kugaragaza neza ko intoranywa zamaze kwerekeza mu bice bitandukanye. kuri ubu ngubu rero aba nibo bashobora kuba bagiye guhangana n'aba bacancuro. aba bacancuro kandi abenshi baravuga neza ko ambushi zagiye zitegwa abacancuro mu bihe bitandukanye, aba bashobora kuzisangamo ku munsi wa mbere bakijya mu bice by'imirwano nk'uko byagiye bigaragara, ndetse n'amagambo amaze iminsi akoreshwa n'abaturuka za Minembwe. bamaze iminsi bafite hashtag ivuga iti Minembwe haranyerera, bitewe na ambushi cyangwa se n'abacancuro bakomeje kugenda bahagwa batezwe ambushi na 23 ifatanyije n'amadubu. kugeza kuri ubu rero ibice bitandukanye biracyumvikanamo imirwano, ariko kandi benshi biteze icyo aba bakobwa n'abagore baje guhindura itsinda rikomeye cyane. amakuru avuga neza ko ari itsinda ry'abacancuro barenga 180 baje mu byiciro bibiri. ubu icyiciro cya kabiri nacyo cyamaze kugera kuri ubutaka bwa Uvira. ikibuga cy'indege cyitiriwe Merekiyo gikomeje kuba kigaragaza neza ko gishyigikiye ndetse ari nacyo gipangirwaho byinshi cyane mu bijyanye n'ibitero. benshi cyane bakunze kugaragaza neza ko 23 mu gihe yafata umwanzuro ukomeye cyane ishobora kuzatangira guhangana n'igihugu cy'u Burundi. ibi rero byagiye bigaragara muri avertisoma zagiye zihabwa igisoda cy'u Burundi, by'umwihariko perezida w'iki gihugu binyuze mu matangazo 23 yagiye isohora umunsi ku munsi. bikaba byaragaragaje neza ko benshi mu basoda b'u Burundi baza kuri ubutaka bwa Congo basa naho baba batabyishimiye ndetse baza nko ku gitsure, kuko bigaragara neza ko benshi bagiye bacika, bagiye bafata mikoro bakavugana n'itangazamakuru cyangwa ku murongo wa telefone, bagiye bagaragaza ukuri kw'ibijyanye n'uru rugamba woherezwamo umunsi ku munsi.